Okay, we're back with the second hour of our program. Adda kami manan dito lang nga po 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. And once again, good afternoon. Kiti mandarimana pong bibuya kita kami. Iti Facebook Live. Kiti adita po pagtaengan namat. Kastamat apo kada kayo at good afternoon. And no kaya apo, kaya cho apo nga makita kami ti live. Basarakin nyo lang nga po. Iti Jun Seriales, weno JM Pastor. Wano apo dito IFM mismo nga page da IFM 98.5 kunayla ang dita Facebook yung apo ket makita yon iti kinatara kimi. Ngarod nag-react ni manang Maria Peters kuna na ayan naman da jeri apo na tapunan yan nagurga kitanta. Kuna na ni manang Maria para jenti sunata mi apo nga maulawak Mildred kuna na mabalin mat kuna na no awampay lakay na so ingga na balasang kapay laang at agpapintas ka ngem para kada kami apong babarok opo ni John Mark mas kaya natin natural da jay uri na ing pis de takiday mo no natural hanga da jay something like kaslabudo-budo nga na tattoo jay kaya medyo adalang basit ko na siguro mo at eyeliner na basit abo kasla amo man mak tanong madi nga ngamin na makapakigtot no daduman o nagpintas tikiday mo iti picture tagayam iti personal kat limlimala nga fiber. Sige balong agor ka. Sige, raman ang payta kapim ta interview ka man. Kuna na pa ni Brian JB Gaspar, idol kablaawa man nga amin nga maka Domingo no nga adda ti trangkaso na. Kamblaawan nakman ko na nagayam nga makadomingo nga ada tarangkaso na. God bless kanyayo duwa. Shout out kinibakot ko Jai Save More to Binan. Wow, kakaasimot ni Brian. Makadomingo kano nga ada ti trangkaso na ay kat medyo agpa CBC ka balong taba kano nababamot ang ti platelet mo ket no kasta nga nababa saraka matan DJ doktor dita City Health Office tahamat nga narigat ti agpa-doktor tatanta adumot ti EFO ti gobyerno apo kat kung na pa dito text line tayo hi Uncle June good afternoon pahikablao man ay uncle ko dita Luna Isabela iso ni Uncle Willie Balikaw nga barangay police dita barangay Kutog Grande Reina Mercedes Isabela kan pakikablao man ni Auntie Estela Rombawa ken ni Ate Ella Rombawa dita Luna Isabela it's me Mr. Romantico wow romantico kano and Mary Joy Joy ikin Barasi pakadlaaw man ti family Barasi. Pa-shoutout po kami idol dito sa Ifugao. Request ko man Jai I love you pailaeng. Ano mo chat mo pa idol from DJ Pedro Marwin Bahada. Pa-shoutout idol sa Zone 3 San Mariano sa Pagirigan family here in Aritao. Salamat idol. Kanang ni Mary Jane Mauricio. Anak ko na Nimbag nga aldaw yo para kes jay manok nga nalabaga. Nalpasan abo ito tayo. Haha dinanood ng Sunday pinasaya si naktutok sila nanay Tessie tatay Lando kan siguro tayo Rochelle Saleh Shane at mahal kong si Julie watching here at Christine Village nice boys mga idol from Abisamis Roland kanon na James Obado bag nga aldaw yo mga idol pakablao man ni mamang ko LC Obado iti happy birthday ka namin nga taga Rizal Alicia Isabella watching from Alberta Calgary Canada Canada ano yung interview ano ti berbirukam kad iti may isang balasang barong no bilang man hamo pa'y nasarakan no nasarakan mon simple lang. Orayan unay nga na-arjod. Basta napintas ti ugali na, siya nga na-arte. Manag shorts, patidog ti panagkawkawas na. Tapno safe latan ka dyan, tidog latan. Nakapantalon latan siya. Safe ite, safe kanyam. Uy na safety lamok. Safety lamok. Yan. Yeah. Tulungan ka mo ka ngayon yada yung ti topic. Ngam amo mo ti kursunadam ko at yaba ba. Nika din.
Wala tantan nalalaka ko naman. Laka nga. Nalalaka nga. Ano nyaman, di ka mga igaman. Di ka di. Anyway, baro pa lang. Dato'y kakuyukuyog ko ako. So, adamotan ka ti ingingungutan ng di ka mo man. What's wrong with you? Apa ya? Kapay tahan kayo mo nga agdedate. Kaya danto lang tama na na. Matotoo ka nakpaikitin nga. Abong adda ka lata di abay ko kung mabaling kami nga mapanlata anytime kung pumasyar di dyan. Apay tadi ka nga pumampanaw. Okay nga ron. As requested a while ago, a song called Single Yellow Rose. Para kadikiti po makada. Wow, this morning Makaungag ka. imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind it'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Nabartek kan sa amot kape, Kuya Jun. Ha, ha, ha. Masapol ko lang titurog nga talaga. Mat kurang titurog ko, kakabsata. Manong arabiin nga agrong-rong ab kami. Tiriga tibiyag patulang mi amin apong agpabukan yami. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, iti oras yan kapagayam 15 minutos kalpasan ti alauna iti malam. Ho 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 ho. Yan. Apo, December 15 nga minute at nabigat si Parbangon, iturugin apo iti Misa di Gallo. Iso nga apo, marig naglaunay meten apo iti Paskwa, iti aglawlaw. So, tatapay laeng, na ibang Paskwa tayo amin, nakaruba. And kung na nato'y greetings na ibang dayo idol, kablawa man ti family blast, dito'y Bakulod, Cauayan, Isabela, datatang boy, inang Lydia, request man dali dito denam, ito'y nagkablaaw ni Joy Blas Respicio. Salamat idol and Merry Christmas! Okay nga ron, dakit online na ni Kabsat Ron Sipagan, may isa ka di Board of Judges tayo.
And the rest of the iti Canada family, iti for decade duo. Ang tabayanan nyo damdama alas dos apo, iti agkakalaing nga contestants tayo for the search for Ilocano Idol 2019. Dito lang po 98.5 IFM, iti Idol tayo nga FM. And kuna na to ni ading Remy. Good morning from Russia. Kuya, pagritman ni kila Evelyn Romualdo, Ate Jenny, ken Mylene at Lori ng magandang umaga. Merry Christmas, Kaaruba. And of course, Kabsat Nelly Valiente Mariano Giron is also watching Ate Jason na England tata. And ading jet ski liwag, good afternoon. Kadagiti so amin na po nga miyembros iti 4 decade Hong Kong chapter nga madama apong kukuyog itata para iti may samanan na Domingo nga inda panagiiniliw akas family of Filipino DJ Hong Kong. Ket kuna apo nalbas di background kon. Hello idol, kuna namanan apo di text line tayo. Okay, John Mark, batiin ko lang po, mama ko, adik na adik sa programa ninyo, kay Mama Gina Doctor ng Santa Victoria Nagilian. Relax ka lang, may alam ko okay ka nang marinig ang paborito mong duo. Kung relax ka lang ka no mother, ta? Andito na ang inyong paboritong duo. I love you ma, pa-request naman po ng perfect na Ilocano version. Rika May po ng Cauayan National High School. Merry Christmas po. Kung John Mark, sa din naman tayo mo itatak at request na DJ Ilocano version iti perfect mo kano nga mga puta awang kapay ay ket sa man pa iti mangpirok iti kantaan adal nga tabo pagururayan kini John Mark. Nasamit arete tungro anargaan, biyag ko bumangon ka, ket inag kag indayan. Temudem as-asog, pusok akin nayawan. Tasiksik-laeng tibang arko pakabiyagan. O salda ti biyag, pagubugan karayo, ingkakad ipangag, unoy daytoy puso. Tasikalaeng, biyag kupang ibubusag, kakaisunan ayat, oray mauyos ang tibiyag. Felix? Salda ti biyag, pagugbugan karayo, ingkakad ipangag, unoy daytoy puso. Tasikalaeng, biyag kupang ibubusag, kakaisunan ayat, oray mauyos ang tibiyag. Malinat lay labi, oras lay maraan, mapalpal na'y dagang katukap to'y linaan. Samidlay kubip ko, binangunan kong tampon, lapur sa'y linggas mo, sikan-sikan ang mamayan. O salda ti biyag, pagugbugan karayo, ingkakag ipangag, unoy
daytoy puso. Tasikalaeng biyag ko pang ibubusag, kakaisunang aya, oray mauyos ang tibiyag. Kakaisunang aya, oray mauyos ang tibiyag. Ano da Jay ito? Ano da Jay? Apa mo? Hello Jun and John Mark from Melbourne, Burkilio. Sweet radio. Buya, ti Facebook Live. Of course, kailiw kamutin ko yang kaano tayo agsasara kaya 1 month. For the Kato tayo da Sir Emil man no ka? Intayo agwalwal man. Why? Tayo man? Intay celebrate the birthday na kung naalaka. Ano na tayo? Doon dyan video nga inya-upload dan. Kasi ano ka daw gawin ulap-ulap na. Po. Inay-ayam na kaka-Emil. Anyway, dahil nga talaga amat iti ubram ita. Ang pagpakatawa. Iso nga inikanda ka mo at medyo makapaisa nga birthday greetings. Anyway, bago malam yung idol kablawang man. Dahil iti kabaryok. Dita buena suerte, babaen, tinapintas unay akan tayo. Agyaman na, kayo, idol, kablaon, nagkapakini. Tesi Mabaza of Buena Suerte, Cauayan City, Isabela. At kanya... Ay, dito ay. Yes. Ayo, idol, request ko nga Ilocano ng buwan. Kaya ni Mary Jane Mauricio. Na yung pagkamalam yung idol, kablawak man ti familia Abanto. From Edwin Abanto. Okay, good afternoon kita kayo nga duwa. Kumansyon kayo mamatapot di may isang Ilocano song or Inglesan. Kung nada, kumanta ka? Christmas Merry song Christmas. Ka, Ana, kumanta ka? Nangiti kanta ang ating arada. Okay, arada. As requested. What's that? Okay, Christmas song. Ay, sa'yo yan eh, ha? Di kayo. Nasa? Ayan. Lagi pang taman. Of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish seals the 7 seas. The winds of change whisper in the trees. O Samaritan man. And the walls of doubt crumble, tossed and turn. This comes to pass when a child is born. When a child is born, a rosy hue settles all around. You've got to feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor.
and mystery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dance a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Okay, ngarod. That song was brought to you by Joy Dishwashing Liquids.